Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam Jagari Boy Poultry Farmers Association hakat nyotruk leber ajar pausan. Klepin sengosh gitendong ko jo Menteri ke Sorka Jilla bekmi ketra Animal Husbandry and Veterinary ba ELHEC. Halo gajing hiar droch bapalat ke drojong KCR keblakta hadu kata kinong RCR ke BM kamai jakpo hatem riboy. Namar gajing mambiang kedor kamur ha kedor yo ha kijaka yo bone kinong RCR kle kendo mau siang. Hagaji kerana berkilat patai kubur ke Presiden keseng, ke kong i lapang wadu Vice President ba e ding do, klia thu baga jimpin sengau syu Menteri ke Sorka Jilla, kalau menpentip bagi jing bagi nong RCR kia kendo, naga jing hiar kedor kamur hapo yo ba kenturu ya ke Sorkar, bantaula da ke baai subsidi, kamtam bagi nong rep kiti ke jing bam CR, namar baga jing kiodor, jaga jing bam CR, ke ketapat ya ke yo kot jaga nong RCR. Hagajuk kapor, kinoilam keseng klepin senguru ha Menteri ya ke jing yo rung latlut KCR kibuan nabar ke Jilla keblakta adu kata ya ke kamai kaji jagi nong RCR tra Jilla. Kat kung kapang kabangi wan ni kalong bangi bu jing tu apa ide bat kador kamor jong KCR ki bangi ngiri bat haju kapor kung basorkan provide ki kinja subsidi ki ba ide bat ki jing bam nata ki KCR bat ki dawai. Te hadin bangi la ya kendu ke ba ka outcome ke bangi nang ni kalong ba minister kularangi bangi kin khot da ka meeting hapring jongi bat ka government bangi solve de kita ki problem semaro. Abayade bagi siap di bawah benabar nilai keren ya iba ELHEC bat nilai keren bagi pejumlah di siap nabar kawan sawanra ya ke flu dari nakaliang juga government ilong ba padon kejingkang kerdat di siap di bawah ni benabar. Bat kumjuru nilai pensyai si iba ELHEC nalor ba ki kena ijengi ki keduk kam jumdan kam don jam mentah dari ngi kerpat bin ai kano ke training mentah kaliang ke ba kumno nilak benri kita ki kon siar benbu kata ka hatchery bat akajuk kaporu kumno ban ai training ingi ki kena semla ki bobon bakam kam jam kumno kin snai lo tau ujong jingbam siar te halor kita ki boro te nakaliang jengi ila kular ba insakhat ke meeting yengi banyak keren bat hangatu kesengi ngin percaya jing baro bat kinu ki ideas ngidan ngin pak chaga government ngin ong chaga government bat insa pentip ilano ba ngin habli ikendo yang ye